Oke, perkenalkan ulun Dim, asisten dari Chef Frit. Ya, kali ini kan tadi Chef Frit masak pakai pisang nih, pisang hijau, pisang kepok ya. Nah, buan pian tau lah, nih pisang nih banyak manfaatnya, banyak vitaminnya tau lah. Vitamin A, B1, B2, dan D sampai Z ada. Semalam browsing di Google. Coba kada percaya lihat aja di Google. Nah, ini bagus lagi gasan buan pian yang lagi diet. Kayak ulun nih, lagi diet nih. Lagi diet, terus buan ibu-ibu hamil, sama sih. Ibu hamil lawan ulun nih sama bang. Oke. Itu gasan yang pian hipertensi, darah tinggi. Nah, cocok banget makan nih pisang. Tapi dengan batas-batas tertentu lah. Dengan porsi yang pas. Nah, sekian tips gizi dari ulun. Salam pisang. Yang mana pisangnya? Mantap nih, Mas.